Özüstün okmuşlu molda makeni çakırmakçıyız. Bismillahirrahmanirrahim. Sağ Bizde bugün atayın uşağa çakırganımыздın sebebi şu bir neçe sorular menen gayrılsak mı dep atабыз. Gayrı. Eң birinci soru. Negizi ушул адам баласын не себептен жараткан деген суроо пайда болот. Kuday Taala har bir insanды жаратканда бирөөгө ахарат кылбасын деп жараткан. Akaratыңыз кандай? Бирөөгө жамандык кылбай, уурулук кылбай, бирөөнүкүн уурдабай жалган сүйлөбөсүн деп айткан экен Kuday Taala. Рахмат. Андай экинчи суроого кайрылсак. Экинчи суроо мына азыр өзүңүз билесиз, орозонун убагы болуп атат. Ушул убакта орозонун кандай туура кармаш керек? Туура жолун бир аз түшүндүрүп берсеңиз. Orozonun tuğra yolu bul gengeş bere durgan bolsok, her bir adamdın kanındağı yürüp durgan halislim degen var. Balırça. Usul kan tamırga tolgon sayın bayağı kanın yürüyüşü kısılattағы adamda davleniya, yürek uğurlar payda olur. Oşol oradan sırtkarı olsun dep Kuday Taalamdağı eseptep durup orozo günlerin çıkargan. İnşallah. Bu günleri biröөнүн ayarlı, büyüsü var ayarlarga barışka da mümkün emez. Ayrıkça bulsağa tiyişeli. Жокторгочу. Жокторго. Sadarın ala, balday söyleme. Мен сурап койдум да, насыга кечирип коесуң. Анан битир жагы кандай болот атайын? Bitir jağı, opşu jağынан alganda 4 somdan төлөйт orozo bitirge. Al emi göңүлүнөн çıkargan adamga gana beriş gerek, özü alıp barıp göңүлүнөн çıkarıp. Al emi orozo bitir surap bargan adamga bir tıyın da berбеш gerek. Ушул жагын жакшы айтып койдуңуз. Анан дагы бир мындай Кытайдын философиясы боюнча устат ушул өзүнүн окуучусун 3 жыл аркасынан ээрчитип жүрүп, өзүнүн билгендерин үйрөтүп, анан кийин илимди үйрөтө баштайт экен. Бизде болсо мындай бир макал бар. Молдонун кылганын кыл, айтканын кыл, кылганын кылба дейт. Ушуга кандай дейсиз? Molda aytat, jakşı aytat, jakşı molda var, jaman molda var. Andan başka sura ver ha. Жок, муну сураганын себеби жана шариатта көп аял алууга кандай жол береби дегенди билип алайын деп атпайм. Kolundan gelse 240 ayal al. Bagalsan. Bagalmasan Kudayım aytkan kolunu kısıp jür degen. Анда сиз 7 аялыңызды багып аткан экенсиз да? Kaçtағы 7 ayal? Сиздин 7 аялыңыз бар. Şunday suranı beri hep kadarına ara. Кечирип коесуздар. Ушуну менен биздин молдо маке менен болгон маегибизди аяктайбыз. Hurmatlı tuğanları, efirde Bişkek'ten söyleyiniz. Bişkek'ten söylemegende kaydan söyleme gerek. Bişkek'ten ile söyleyiniz. Hurmatlı tuğanları, hazır programma okulup bitkendeyin 19 saat 10 minütte böbük. Enendiki da, atandiki da senin jomoğun attı ballar için biriyim. Aleniz 20 saat 15 minütte Moskva görüştük. Eğer de Moskva görüşetmese men görüşetem. 21 saat 30 minütte sizler Iskol oblasının Jetegiz royundagı Üçemçek sapkozunun asıl tukum bukalaları menen tanışasızlar. Alemi hurmatlı tuğandары hazır sizler Akçuç barının açılуу azeminde köýgöl oturasızlar. Oşol Akçuç barının direktörü Kavulbek Börübayevdi sizlerden nazarыңızlarga çakırabız. Salamat. Жақсы бар. Айтыңызчы, Кавулбек мырза, ушул барды качан ачамын деп максат койдуңуз эле? О шашлык сатып жүргөндө эле. Ал эми эстрадалык ансамбльди кайдан топтодуңуз? Бул музыканттарда шашлыкты кошо сатышчу.
атын Akçüç dep koydunuz. Ошол шашлык сатып жүргөндө суукта көп чүчкүрчү элек. Ошол себептен Акчүч койгонмун. Emi köçödö kim çüçkürse ele barınız eske düşöt eken da. Ооба. Sizdin bardı kanday kıyınçılık menen özdeştürgönüңüzdü sezdim. Çüçkürüp, fışkırıp yürüp ayabay kıyınçılıkta açkan turbaysız mı? Toptanız bütelek. En fışkırganı, çüçkürgönü siz üçün direktör şaylaşkan turbaybı. Ооба. Oşol sizdi bardı açkanыңызga baylanıştуу sizge arnap Meder Kadırşaev'tin atkarısında ır. To'xtat muzikangda. Qayra. Qayra to'xtat qo'y. Tangir, to'ng bo'lgan yaxshi bo'lib turib. Qayra qo'ydirpaysizmi? Yo'q. Qayra. Banda. Tangir, qara, jirg'al.
Murdalasın peytanın görü. Zam bolgondan görü, sam bolgon jakşı dedin ele kaksa sattasa. Sarın görü, murdalasın da koysam bolmağı kim? Zaman atağın lazım. Terbiye April'de hiç gelip alıp mağa. 8 April dedim ilen bana. 8 bir sevinde knockout'a gitti de. Sen son bolgon jakşı görete. Jaktı mağa. Bugün demalış bolsa da gelip alıp. Bundan keyin golon bolmay kalan bugün bilen. Göbürek otura turayım içine olsa. Sen geçiksen daha eski mesleke de verdiken karmalı vatat dep koyatiken. Geçik vatat de. Ukta bile jattan bile karmalı vatat de. Zambının mesleki tayan görür. Sonra yep koysa da misalinden görür. Ondan göre neme sekreterjanı almashtırış gerek eten birinciden gelip alıp çulung dep koyup arasında tayan. Çulung desen girip gelet. Okuy. Girip gelet. Assalamu aleykum. Kandaysız? Salamasın. Aleyküm assalam. Kanday? Çulung da assam girip geldiniz. Gel, kursak deyip koy. Askerden sekreterse olup koyacağız. Geliniz. Kanday, jakşı mı? Yaxşı ayda. Geliniz, oturun. Ya oturaveri. Siz oturun. Koyun oturaveri. Ben turuveri turayım. Ne? Gel otur. Tınlayt otur. Otur. Allah'tan gel. İyisi gelse bir isim ver de. Gel Allah. İyisiz bir iyisi bulmaz bana. Anda oturayım. İyisine mini valla tabi. Tımıl dairası var. Kudayla. Gidelim oturalım çıkırına. Şimdi oturalım. Başka söz yok. Tamam sen. Gün öpüşüp mü gitine? Ya. Hani siz takılıp kaptırın. Otur. İşte oturmayla. Kanday ne jakşı mı? Yaxşı Kuday. Jakşı ayıp geldiniz mi? Ya. Yaxşı ayıp geldin. Ümü ayıktın de işte. Buna çıkarıştı. Ayık karımış o da aydan aydan. Burası olmadı böyle. Karatçı. Yürüyüş kişi olmadı. Var böyle gördün mü? Varmaktan andan arrak barkanda gayra gelmeye kalmaktın. Var öyle gayra veri geldin mi tamam. Zaman kişi gelsin. Ne kadar? Direktüm varın çırsaldı odada. Ömür. Öptüğünde bank açıp işlerden köyün carsetinde evvel kulap çıkın. Abay. Çıkılıp kulap çıktım usta. Direktüm çıkıp salmadık mı? Ölüp kaldık önde oynar bunlar. Burayı örtağın sakta. Burayı çok sakta zaten. Baldarın ısmırısı var iken. Baldarın üstünün kırıtılıydı. Buna neyin yürüsün var iken de. Ömür mü? Aman kalma. Bulmasanız kayaka var atın. O da kısmattan sen de adırap kalmak. Zaten kadar akmat aynen. Kandayım da jaksa ayıktım değişti mi doktor? Yok, ayıktım değişti. Ayıktım değilektiyle geliverdim işte. Çok o ayıktın de çıkarıştaran geldim oldu. Selim boş kalıp Buna karar- öyle gelmezdim. Öyle. Buna sizleri var eken eteyim buna. Menin de bu şerde görüş bilem, görbeş bilem duralım ya. Sen oturat bilem, oturbayt bilem. Görmeye kalışın mümkün bol, soluk mümkün bolsun. Ölçüm, çıl. Ne gel? Argarıp dedi koşun çıl öyle de. Ya, var. Sine ne yerden kaldın? Sine ne yerden? Oturalım böyle. Bu daş o degen aşığı bolup da çınayta turvay bu. 50-60 kaçayını söz aşığının kırına çıkartıkasın andan keyin öldü iş bolup dura. Torunu çıkarmaganlar gururla girip ketedi eken. Torunusunuz var eken da. Hazırda ne başkası oturasın he? Ne jaksı mı? Şu toluk ayık kaptırsın bana garet yoğungun. Kuvarıp. Olsun gebertip bana garet. Tanı olurun deldiyip. Göğsümden çıkıp kısılayla. Çünkü O çaldı gitti, jaksa karıtlı. ölgen eşektin göğsünde. Ne? Dört çalı. Öptün? Dağını tamaşan kala ne ya? O sen tamaşan toplat sadam oldu. Bilmiyorum. Ötkünde tamaşalayım da atım bana, men infarkt kıla çıktı. Siz tamaşaladınız 1. April'de. Ben 8. April'deyim. Dağıdaksın 8. olganı.
Bugün 18 desem ne olatırım? Sen hazır dileğin zaman, hazır dileğin alaktıvayla koy. Doktorlarga rahmat. Mına oğusun geversik mına. Betini bir kupku olup durar. Bunu aldık teynen doktordan alsam. Pisliklerini kırıp sapsarı olup. Al girken cümsan öyle geçersin. Sen zaten. Bu doktorlar bana ne o şeyden temiri çıkmagan, ayrıca kuvar çıkmaganını temiri çıkmak bölüm aldı. Doktor degen doktor eken bu azalı jetmediğin sebebi de olur ki aydarım kötü. Doktora da rahmat, darısın tavattı, sayıvattı, buna darılaştı. Bu cürek ekensin dediler. Doktorlar ötürü açtı. Kapa olmamız bundan giydi. Yakşı jürüңüz, köngülünüzü götürüp jürüңüz dedi. Kapa olsan öyle bitti. Kapa olmaz gerek. Mayda çiğdik o sineyle kapa çıkıversen büttün gayrele geçeverirsin. Sen dağı dele geçemez, geçeverirsin öyle. Ya son için köngülünü götürüp dedi. Son için köngülünü götürüp gerek de. Buna ötkönde üstün kokosuna murt gitmedi. Kim? Kaçsın şimdi? Buluttu. Yok, balık bir oldu. Murt gitti. İnfarkt durmay bana kıdağı. Ekinci kaytalangan infarkt kaytpaytı batpay. Buna misal sizdeki bir yolu oldu da. Yeni bir olsa öyle bittin gittin. Siz anıkı ekinci tüken kakıraz. Hayal yok o kasında sat tüken eken bitti. Bastırıp alıp geçeverdi. Nasıl? Ayağını benen ne olup kaçırda satışta? Hayal yok o kızında sat balkon oturat tam etkin çek vat o soyudan bastırıp geçeverdi. Yaman atan, hayal içindeki şöyle elene, kısmat için ölse olur. Sen aksa baylık için ölse olur, senin hayaldeğinin koldun gibi denmez. Yok, koysa öyle değil, hayaldardan sen ime bulma mı? Yok, o son böyle, hayaldar kişeniz yok mu lan? Cetil götürlükte bir gün kıygan hemen eğitim alıp geçip kaldı. Tamam, baldar? Baldarı kaldı. O son aytmadım, ben o son aytmadım, o son aytmadım. Ötkende siz ölüp ketkenmin ne olur dilem bize. Misali siz ölgöndüm ne olur dilem, elistipti. Gel sayıdan aynı ölgönde. Ben misali de vatamam, misali de ölüge olmayayım, bu da ermedi lan. Elistipti, misali öldüm de koy. Cennemem gidecekti, dağı buraya tağı alıp geçip kalmak. Cengen ağa var mıydı? Barmak elbise dayındap dele koygon durup. Sen barmak, bulut gözüne öyle çakılı dayındap durgan eken, sırasıyla geteriminen tavan bana var. Baldar kala zaman bulutlu, uval bulutlu. Düğün balasın buraya, ne, ayayı böyle. Kur bulutlu. Onun üstüne kuvar pırata su vereyim. Çok sonra canım yok açalım. Yürüyün sen sayış kalktı düştü. Nito ötüp etek. Ötüp etek, onu aytırtkan ötpet. Ötüp etek tevesine salda vatkanın arapay. Aytmadım mı, doktorlar karav ayttım. Yettevili iğneminen hilep duruveran çıkarıp yiyecek. Güçtü. Sıdasan bir cumağa çıdaysın, çıdamasan soğuk. Güçtü. Sen kaldın. O zaman sonu gayrım geliştirek bolsa. Kırısı, kuvarım. Dar vereyim mi? Çul vereyim mi? Çok haklı ötüp etek. Ötüp. Bana bıktırmayın bir tayakken ötüp etek. Ötü sun kuyganına kapkara gök bulgan neme bolsa, hani öyle ötüp git öyle konumuz. Yaşı delesiz kırak, siz kançagasız. Ben 45'ten. Al 44'te olsa. Sen kakıras bu yıl 45'e çıkmayı, öküm sen gel. O sonunda siz bir yılga geçip ötesi, ağa karagandan da. Çalıştırganda da bunday. Anadolu doktor ayıksızıp çıkargan, 2 ayda attı, çıktı. Ağan gelgende gayra 2 yıl karmadılar. Skoruydun içine cam verdi. Hem siz kayaktan birisi kim bilir tanı. O son için din soluk kısaktas gerek. Cantalaşıp kısmat deyip geliyor, dimal üstünü çıkıp gele kalmayı. Salam tınmadı daydan hayattan. Bana mendele görünüp kaldım benim, otura da mendele. Mağara görmeye gele kalır. Handan göre kurotka varırız. Camdan istegen ayabas gerek, canığa maskının var. Kurastır atır kımbat hakta tıyın kara jattı. Hakta tıyın soğuk tattay, ıntımak degen var, el jurtun var, ağa tuğanın var, kollektif degen var. Al mendele sette kalbayım. Kantık bir 20 son koşmayı. Şu kollektif ıntımak tutun bitsin kollektif. Intımakta bitsin kollektifte göstermesin, intımakta hemen de ötkönde sıkıldık. Sen yani. Ne oldu? Siz bize skoryal gitmez öyle ötkönde. O sonunda sekreterse İslam'dan çoğulta kalgıladı. Deyim ne var desem,
Biröňөр komandirovkaga ketip galatdykansızlar, biröňör ordundan tapmay galatdykanbys. Ana şef ötüp getse venokçu gaýsakda galabys. Koy dedim, oğuzuna koy zaman durunu başlayıp, kıyıp koydum, o söz kendimi rast bozdur. Olmasa şermende olmak. Biz şermende olmak usta. Biz sizke işenip, atayım venok alıp koysam. Anan işenden siz. Gelmek söylüp gayrı gitip edecek. Venokçu gayrı pırıtlık. Dağına şermende olmak. Aytdım ha koy, saçmağına venok'u isteyim dedim. Eşitin altında buna ikisi varsa turat, o sonunda yakalamıp dedim. Ondan sonra gitmedim emni, baltamını aranadı, kurtulduk öyle dedim. Dedim da yani zamandıktan alacılmesek olmaydı da, zamandık menen jakşılık eri şarkakdaydı. Ekondan alacılmesek olmaydı. Ondan sonra bana men size aytayın degenim, bıdırıp ölüp kalsanız kanday gömöbüz, oso gömdek sileşip alalım. Sen aytma çaylanayım. Aytması dedi, barı kayaka katas, barı. Ölüm aktı koyar. Barı akır öyle tuta. Yoksa ondan tüm genleşip koymasa bolboydu. İsimle bundayla iki gündeli arı veri kılıp göme kalganda kişime süs kadır varkınız kudayga tuğur jetşet. Tüskedegen tetki Kazakistan'dan çıkırış gerek, Örgüstan'dan çıkırış gerek. Sağınmasa da çıkıraversen geleveret atır tamak seyirsen. Geleveret. Köp kişi çıkırış gerek. Yok degende geminde bir ondan aşık boda soylusu gerek. Korkturat. Osonun bağırıyla bana benim oyunuma düşkünüyle azap bozuk. Benim milletim osonun bağırı. Menili askaram osonu. Menili baskaram. Magale güçkelet. Alacağına giyeyim. Men başkarı vereyim. Otacağım siloş olalı. Hiç bolganı ölüp veriniz. Kalganı mutlu. Sen sizden ettik ya koruğu. Tolgulu ölüp veriniz. Kalganacağım mutlu. Oy neli öldürüyorsun çileni öyle. Silorun kusuru atat çaylanayım. Siloslu koyatır bu yaktı gengeşi olalı değil mi? Hazırlarıyla geçkeni tutma. Görçücüğüm akılda çıktı da bir enanlığa bakırdı oğlum. Zeynep, kırmağından ne kırmağından? Buşup kalıptır. Ya. Vağı gelip kalıptır, koy anne, bunda kadar. Siz hazır gengeş altı türünüz yok gel. Ben baykadım. Andan göre tiki cengeme varayında şahsının gengeşe vereyim, erteki geç kılmayı. Men hazır bir yerden geçmesem bolboy. Sebebi üzülüp ketseniz menden görür. Düşünüyorsun. Haylanıp keseyim, ben katsam, ölüp ketsem katsam aldığa keseyim. Koratma. Hakvarımdı gördüm, kadık kesedim aşarım. Geçeyim. Ölüp kalam. Suratsız menden görür. Bayağı dama görür bastı kılıyor, tülsatsız hep menden görür. Ondan göre men geçerim benim pajansa. Sen 15 lira sınavsın, bana men cilip göteyim. Onu çaylanayım, ben ölüp kesemin de onu. Ben koy verem. İmala katasın, bu da var anlamadım. Çaylanayım. Koysun, men saçmayanım, men cumhurlar, ölgün bu vakit mende yok. Koy. Çaylanayım, ben kaçamam. Emre, şef öneririni korusak böyle de. Buraya uğraşım gerek. Ну как? Nормально. Qanday desene? Hazır şef kelsa so'raysiz. Agayda şef. Hazırlarım deyiver. Ha, mana keladi. Azamatım, жақсы. Бірақ сен ақша тіріға тұрғышын керек екен, да? Қазір мен мұруқ көбісі балам бар, осыған білен кішіне... Мен ұлтан адам кейін. Бекжеріп тұрмын, да? Кел. Kız da oğlum.
kız eken de hayatım. Işık alıp onda bizim bazı gelmişte hiç kimsenin talantlar gözleşti. Ben anlamasına önerilerim var da. Daha çıkar. Yok, giyin göstereyim çağırdılar. Şahane mesela sen onda chatte turup görüp durun. Bu bizim ışık alanın önerileri gördün. Eğer senin de dansın öneri olsa hiç kalır. Böyle bu talantlı, ırdak tabi. Hakikaten alkan ırat olup görsün. Selamat gelin. Ne zakat kılas al getireyim. 100 gram al getireyim. O var dem yaz koysunlar mı ne var az bir yerde. Bir yerde var ne var? Buna içkilik zakat kılsanız болады. Muzika zakat kılsanız болады, otursanız. Bileseniz de болады. Kalasanız. Bilebeydi de, koysanız болады. Lan böyle. 100 gram at getireyim de. Orazanın günde bekir adaş günü altında. Yok degen yerge girseniz bolmok eken, bar degen yerde barlı болады da. Sana etsen. Evet, tamam. Geldir. 100 gram at getireyim de. Yap kesin. Zor böyle kaldım. Şaharga bir gelgende içpey anan pistele jaş bulgon su wagtynda taňyň okuzra iki kayan şeýpe dep sürat goýat tamanlar. İlgeri betelkanın içine düşüp durup başta çıkarıp alçılak moylunan. Hazır kayıtmadık beni. Rahmat. Astagfirullah, bayağı satıla turgan kızlar uşular okşayt. Aylayın dambıraday koya. Dele uymulcaktığı koyday. Karasan bir sanı meniminen teň ağa. Soysoň şundan bir 200 kilogram et çıksa gerek. Ay, astagfirullah, ya Allah. Allah, dan hayat katan göre. Huday Taala meni içine jaratpaganda, baldarım dele uşunday bolmok. Kanday töөнүн gücü jetet aylanayın. Astagfirullah, orazanın günlerine söylüyor adam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Zakuska veririm kere. Atam gör salfetke turbayıp jep koyun özüm. Munday yazılış bizde. Canımdan ya. Yiyip yanımdan hep. Putun. Nestan çeksem. Buna şunu kayıstesi bulat. Bir nesi jetpeyip canından karacoluk salıngan. Senin canından kıvrıl göynep giyip diletten köy oturuşun. Arzan tatarı dikeni ya. Bunday kızlardı görgende nak çektin bile geliyor yakaladık. Dur. Oğlum. Dağı düzdük ya. Meccal içkenge jarışa iki dağı kızlara geliyor kene. Huda. Muzikası hazret dedi oylandırsam. İtip başı olustan istesem ne alam ya. Dur.
Onu caldırağının dangır kıldırıp versin mi? Ağa akça veriş gerek, antesi oynayıp aytan. Zaman Ayrılan Afganistan'dan kardeşim bol kıldı. Qanday muzikalarım var? buna gerek. Buna menu degen şu. Sen oğul var qalay? Menü. Bu yakta turvar iştim ben. Zar. Çetma memlekettik ha. Ağa çiğini sötmeydi. Kırgızçala yazarsın buna. Zar dedirirsin. Oşağa zar bol atmayla, oşan için zar diyeceğiz. Bana. Özünüzün Andijan'dın palkası var eken bu. Andijanski palka. Oşandan mı? Hayt, Oşandan. Bir alsın. Akçasını vermeyse. Mah. 5 son mu ne? Anan ne kança? 20 son beri. 5 somduk oynayarsın ayt koy. Şu muzikasını yani 20 somduk. Sena koyup alıp dur. İlgari biz jönde oynaşırık. Kursağı soyğun jerinden. Taraka. Ne tazı kaldı? 5 son kaldı saat oynamak burada, bana tutuşun. Ya oynayın be ablam kıldım vay. Benim kızı gerek sana. Oyna. Arada militarizasyon görmediniz mi? Yok. Sanat da çok bu. Görmediğimiz uçaklarda çok olsa gerek. Görmedin? Жақсы. Bilesiz ki zaman uşul olup da siz bilen kişine söyleşkin geldiler. Militarizasyon çok olsa. Al giyiminizni çekin. Sılıqtık menen mamile kılgan жақсы adam var. Çeşe korkmamız. Çeşine yerimiz. Tez-tezine çeşine yerimiz. Жақсы. Qayerden bolasın? Özgönde? Yerdeş durmayız. Göynök diyeceksiniz göynök. Butumuz kat koyayım mı? Bolumuz, mende vakit çok. Yerdeşçilik takdırı şunday durmuş. Erten konaklar gelmegele oşağa. Bugün işteken çıkan köçüge. Çeşine veriniz. Tartın bastan. Жақсы.
Özüm özgöndükler hayva imanlı karışat, ışındı çeçeceğim. Işındı çeçiniz. Bolumuz, meyeniz kapıyı. Çeçeğiniz. O, paraşütlü kaydanan lan sen. Жақшы. Ема, kapı olmaz, turmuşunda eken. Bir жағынан жердеш болады ekenmiz. Anan ikinci жағынан özünüzde ayağı imanlı kişi ekensiz tuğra düşünese, erten konukları geletele. Mağa kapı olmamız sen, özümde de yumdu oldun efendim. Yerdeş mağadalar neudobno туфлестен çıkıp attı. Çeçe koyun. Putumuz katı koyun mu? Çeçe. Şu olsun var mı? Eşlik emesin. Katamı da ben. Çeçe. Eşlik'e şu babasını da. Sekin ketip kalın da atı taşlaşın mümkün. Bak gelin yoluk şahısa kaynar. Yaxşı. Kontrolü bakıyorsunuz mu? Ne oldu? Dokumentiniz mi? Kolumuzu götürürüz, patronlu pasta olsunuz mu? Oğlum. Ona ne oldu? İşleriniz yaxşı mı? Ya bakın. Senin de bas paranız. Bas kolum. Beyler kaçın. Men özümçe kede sahnaga çıkıp kelat azыр эле ойлондум да, мына чыгып келатканда эле көпчүлүгүңүздөр ойлодуңуздар да. Биринчи эле бойго кетти да, ойчу сиздердики. Чыгып келатканын карап кой. Костюмшумун карап койду. Жарашпайт делекен деген сыяктуу. Негизи өзүм нестандартный терелип калган экен. Костюмшум такыр эле табылбайт. Ушу концерт болордун алдында эле эң чоң проблемам ушул, костюмшум издемей. Талкушканы 4 тегерен такыр тапкан. Айла кеткенде акырын кечинде келем да, эч кимге көрсөтпөй акырын детский мирге кирип чыгам. Берде А деген жазуусу бар, костюмшумду алып, аасын сыйрып алып таштап кийип алам. Батинка болсо, кошунанын баласыныкы. Ал 7-чи класста окуйт. Костюмшум кийсе эле ушул кетме сапка костюм илип койгондо эле шалпай калат да. Эптеп мына жерге бир нерсе кагаз-багаздарды топтоп, кичине окшошуп алдым. Жакшы эле экен, жарашат бекен. Галстук болсо, учун көрсөтпөй эле коеюн. Кайсы жерде жүрсөм деле ушул достор менен сүйлөшсөм деле ушул акыры сүйлөшүп келгенде эле ушул бойго такала беришет. Капа болом. Өзгөчө кыздарга тийишкенде. Өмүр бою укканым бир гана сөз. Кодойбой нар барчы деген. Өзүңчө наразы болот экенсиң. Неге мен мындай кичинекей болуп калганмын? Ойлонуп көрсөм атам деле нормальный киши. Апам деле вроде ничего. Улуу байкем, эгерде калп айтпасам, тетигил эшиктен эңкейип кирет. Бою 2 метр бир нерсе. Кичүү инелерин дагы менден өйдө кетип калган. Мен эле калып калдым. Жана кыргыздар жакшы кеп барго, бир үйдөн бир састыкы чыгат деген. Ошол мен болуп калсам керек. Эмнеге мынча кичинекей болуп калгам деп ойлонуп жүрүп кийин себебин таап алдым. Себеби менин бир айылда бир подозрительный соседим бар да. Мага окшош. Мага окшош деп коем да, мен ага окшош. Ушул гастролдон колум бошоп калганда барып туруп ошол ушундай муутуп коеюн дейм, жакшы эле. Бирок атаңа колуң барбайт экен. Атаң да сөтеки. Кийин ойлонуп көрсөм, сосед деле жакшы киши экен. Ошондон кийин боюма такыр капа болбой калды. Мына ойлонуп көрсөңүздөр, негизи кыйын адамдардын баарынын бою кичикей болгон. Мына четинен эле санаганда, мисалы, Ленин, Гитлер, Брюс Ли, мен, сосед бешөөбүз. Эң кыйын адамдардын бою кичикей болгон. Наполеон баш болгон. Мына
Biz dagы элдин баары эле уюм ачып атат деп, мына биз кичинекейлер дагы жакында бир уюм ачып алдык. ККУ деп атап койдук. Мындай чечип айтканда, Кыргызстандагы кодолордун уюму деп. Ошонун президенти мына жакында супер тамашаны көрсөңүздөр керек, Өзбекстандын куудулу Абыт деген келди. Бечара менден да кичинекей экен. Жанына турганда мен ушундай деле ой болуп калат экенмин да. 15 мүнөт болсо дагы ушундай. Ошону шайладык президент кылып. Мына биз кичинекейлер кайсы жерде жүрсөк деле оокат кылып кетет экенбиз. Мына могу биздин конкуренттерге кыйын болуп атат. Узундарды айтып атам да. Булар кызык калып болушат экен. Булар менен ичип отурсаң дагы болбойт экен да, ичсең булар тез эле мас болуп калышат экен. Жерден алыс да. Баш айланып калышат экен да тез эле. 200 граммдан кийин болбой калат экен. Куласа да жөн кулабай аркы айылга чейин кулайт. Орто жолду столбаны барын кулат. Экономи жок. Булар кийген шымды мен 3 кием. Эч экономи жок. Мына жакында Орозодо намазга жыгылайын деп барсам, ошончо миңдеген адамдардын арасынан бир узундун жанына туруп алып. Түгөнүп калганбыз. 3-чү рядда турабыз. Мени менен эле турган. Аллаху акбар десе башы 1-чи рядда жүрөт. Жердин баарын ээлеп. 1-чи ряддагылардын жүрөгү чык болуп атат. Азыр эле жанында эч ким жогланан бирактан эле Аллаху акбар деп эле баш пайда болуп калса жүрөгү чөттү. Кыргызда бир мындай кеп бар. Ит каап келатканда отура калсаң ит каппайт дейт. Бул узундарды отура калса деле каап алат экен. Ким ит ойлоп туруп аны отурат деп. Туруп турат экен деп ойлойт да. Эңкейип ташалганча каап алайын деп. Эч эле экономи жок да булар. Кыскасы жаңылыктар көп. Мына мен жакында айтмакчы за границага гастролго барып келдим. Сибирге. Коммерсант досторума жолуктум. Ош базарын куруп алышты. Ошо жактан ошо жакка барып алып, ошо жакта соодалашып атышат бири-бири менен. Ками барбы дешип. Илгери Токтогул атамдын айдалып кеткен жерин көрдүм. Энисейдин жээгине чейин барып. Илгери ойлонуп көрсөм, ушу Токтогул атам деле ошо жакта коммерция кылып жүрсө керек. Бияка качып келмек эмес. Банкрот болуп качып ийген да бияка. Бирөөнү кидат этип ийсе керек да. Заманга жараша. Мына илгери бирөө күнөө кылса, мына ошо Токтогул атам окшоп, алыска, татаал жерге сүргүнгө айдап ийчеле. Азыр деле сүргүнгө айдап атат, бирок заманга жараша. Азыр сүргүнгө айдап атышат, мисалы, Кытайга сүргүнгө посол кылып, Турцияга сүргүнгө айдап атат. Заманга жараша. Заманга жараша деп коет экенбиз, бирок заман өзүбүзгө жараша. Көңүлдүү турмушта жашап атабыз. Байкап атасыздар мына. Көчө Бишкек ушунчалык кооз. Көчөгө чыксаңыздар ушун такыр зерикпейсиздер. Кысыл, жашыл, көк, сары болуп, укмуш болуп турат. Такыр зерикпейсиң. Эгерде кичине эле зериге турган болсоң, ЖД вокзалга бар же Достук гостиницасынын алдына бар. Ал жерде зериктирбейт. Круглосуточно зериктирбейт. А жерде кыздар ишке кечикпей барат экен. Ответственный иш экен. Эч кечикпейт экен. Мына кыздар зээндүү болот десе такыр ишенч эмес. Чын эле кыздар зээндүү болот. Мына азыр канча деген жигиттер, коммерсанттар банкрот болуп атышат. Булар банкрот болбойт экен. Булардын иши экен. Мына мисалы, клиент келет, акчасын алат, товарын сатат, клиент кетет, товар өзүндө калат. Эртеси күнү кайра сата берет. Никаких банкротов. Ана бизнес. Көңүлдүү турмушта жашап атабыз. Айтмакчы, мына мен жакында дагы ушул Түштүк жергесине гастролго барып келдим. Дагы бир жаңылык. Ушу 7-8 жылдан бери Түштүк жергесине гастролго барып жүрөм. Ушул Түштүк жергесин мага өзгөчө жана меймандостугу жагат. Аябай жакшы. Барсаң, дасторконду жайып алып, ушунчалык
кичипейилдүүлүк менен тосуп алып, дасторконду жайып ашып, келиң дешип, нанга карагыла дешип, карап коюп отура бересиң. Ал деп аябай көңүл бурушат. Канча жеп атканыңа. Бир жерде эле жашаганыбыз менен бир топ айырмачылыктарыбыз бар экен. Мына бизде өзгөчө мына түштүк жергесинин кичипейилдүүлүгү жагат. Көчөдө кетип атканда тааныса, тааныбаса дагы бири-бирине саламдашып өтүшөт. Салам алейкум десе, алейкум ассалам деп кетип калышат. Абдан жакшы. Бизде аркалыктарда бөлөкчө. Көчөдө кетип атып бир эки аксакал отурса, салам алейкум десең, алейкум ассалам деп айтыштын ордуна экөө бири-бирин карап туруп, бу кимдин баласы деп коет. Кызык турмуш болуп атат. Түштүктө мага өзгөчө жана көчөдө кетип атканда дагы чай ичебиз дегендери жагат. Шунчалык сон. Чай ичебиз десе, рахмат деп кетип каласың. Чай ичебиз деген сөз бул жөн эле көңүл үчүн эле айтылган сөз экен, мындай. Мисалы, кандайсың деген сыяктуу экен да. Жакшы деп коюп кете беришиң керек экен. Жаңы барганда мен чай ичебиз десе, өзүбүздүкүлөрдүн да көрүп эле талпаң этип ичип алдым. Чай ичет экенбизде. Өзгөчө мага түштүк жергесин жана бир нерсе кылбайлыбы десең эле, хоп деген сөз жагат. Адам бир нерсе эле хоп деп турушат. Мен ушу 7-8 жылдан бери ошол жака барып жүрүп, хоп деген сөздүн маанисин түшүнбөптүрмүн. Кийин ойлонуп көрсөм, хоп деген сөз бул хрен от меня получишь деген сөз экен. Көңүлдүү турмушта жашап атабыз. Ош драм театрына концерт коюп барып, эшиктин алдында биздин группада балдар чыгып, топтошуп тамеки чегип турушат эле. Ана мен да чыгып тамеки чегейин деп чыгып калдым. Мен эми тамеки чекпейм го, мен наша чегем, бирок тамеки чегейин деп чыгып, бир үчтүк тамеки алып турсам, бир эки кыз өтүп кетип аткан экен. Эми тийишип коюш керек да. Эркекчиликте тийишип кое бериш керек. Кичине болсоң да эркексиң да тийишер да. Жол болсо ошентип ойлоп калсын деп тийишип кое бересиң да. Тамекини колума алып эле эки кыз өтүп кетип аткан экен тийишип. О кыздар, күкүрт барбы күкүрт? Кыздар, күкүрт. Десем бир кыз жаныма басып келип, башыман аягыма чейин ушундай карады да, деп жерге түкүрүп туруп, ака, биз насыбай чегебиз дейт. Көңүлдүү турмушта жашап атабыз. Албетте бул тамаша кеп, түндүктө жашайбызбы, түштүктө жашайбызбы, баары бир туганбыз. Ар дайым жүзүңүздөрдөн жылмаюу кетпесин. Жакең бир күнү ушундай жакшынакай майрамда достору менен отуруп ичкен экен. Эртеси күнү көчөгө чыгып баш ооруйт да. Ичкенден кийин баш ооруйт деп эртеси күнү билесиздер да. Баш оор эшиктин алдында шу баш жасайын деп, достор жолукпаса жакшы болот экен, баш жасам деп коюп эшигинин алдында турса, өзүнүн бир кичинекей баласы бар, Жанар деген, өзүнө окшогон, куудул баласы бар. Помпойгон өзүнө, окшош болгон. Ал да кошо чыгып алып, ада башын басуулар берип басып туруп калыптыр. Айсаган болду, менин да башым ооруп атат. Болуптур деп атасы менен баласы баш ооруп берип басып турса, бир эже өтүп кетип атып эле Жакең таанып токтоп калып эле, ай Жаке, кандай ден соолуктар, жакшыбы? Бу сен уулуңбу? Деп уулун көрүп, ой Азамат, чоңоюп калган турбайбы? Деп алан уулун эркелетип, ой Азамат, кана чачасын көрсөтчү? Десе Жаныбектин баласы, көрсөтпөйм, 5 сом бер дейтимиш. Эже 5 сом берип, сникерс алчы деп коюп кетип калган экен. Ал кеткенден Жакең уулун карап, алып кел 5 сомду. 5 сом деп кел деп атам. Атаң өлүп калсын деп атасың, алып кел бер 5 сомду. Берби? Эгерде 5 сом керек болсо, эжеге көрсөтсөң 10 сом берет дейтимиш. Алдыңыздарда Жаныбек Алыкулов тосаңыздар. Чоң рахмат. Борончу мени 10 сомду кылып бааласа дагы, сиздер баа жеткис жылуу сезим менен тосуп алганыңыздар үчүн сиздерге жалындуу, шорподой ысык салам. Эң аввалы
игіліктің ерте кечи жоқ дейді. Бұл жерде отырған жігіттер 23 деген санды жөнеле қойып қойған емеспіз. Негізінен феврал айы мынакей біздің еркектердің айы деп есептелінеді. Ертеңнен баштап жаздың бірінші күні бардық қыздарға, бардық енелерге, ежелерге, жана қарындаштарға жақсы қалауларды тұсы қалай баштайыз. Бүгін болса жігіттер барсыңар ба? Өтіп кетсе дағы 23 феврал дастархандың үстінде еркектердің майрамы, әлемі саяси жағынан алғанда советтік армияның туылған күніменен бардыңыздарды үшін жүректен құттықтаймын. Ура! Албетте, бүгінгі концерт қандайдыр бір олғын-солғын ойларды тудырып, анан кейін болып жатады. Себебі дегенде, чын эле айта қошқанда, мына шында болса дегенде, мына ол феврал айдағы бұрыншыға оқшап қысқайлардың бірі. Жеті айлық төреліп қалған. Мына шандай ай алмашқанда, арғандай тополоңдар болу өрет емес пе? А бирок ошол тополоңго карабай. Балким болып қалат, же болбай қалат деген күмөн ойды дағы ой қалып, аны тиги чоң иштей кылып санабай. Мынамдай келіп жатқаныңыздар көңілді жибитип, көңілдің құшын түмеле қанаттарын қақтырып биік ұшырат. Ошондуктан айла жоқ биздин азыркы рекламабыздын болгондо дагы афишалардын кебир кебетелерине көңүл бөлгүм келет. Афиша байкуш илингенде жакшы илинет аябай. Майрамдагыдай болуп түмеле дуалга чап жармашаттанан кыйкырат. О, концерт! Концерт, о, концерт! Балдар концертке келбейсиңерби? Бүгүнкү числа жазылган. Korkmayla kola, uzartıp koygamız. Moğol жерде бор дескен бұрынчы, моğol жерде Жәнібек Алқұлов. Моğol жағында қачан болады? Болады, концерт болады, келгіле. Емі сөгін бейлі өтпейсіңер, анан кетейіндер. Сөгін көде мен деле жақсы сөгінем. Қыздар концерт келбейсіңер бе? Балдар кіргізет? Ondan köteyim. Bu jigitler sizlerdi başka жаққа алып кирип кетиши мүмкүн жанагы сүйлөгөнүнө караганда. Ана кимдир бирөө келет дагы акыркы калган кардын саркындысын алып туруп, жөнөлө турган афишаны бута кылып, мишен кылып, мээлеп, колунун түстүгүн айтсаң, шундан бергенде концерт! Концерт! Bir malda şamal жүрүп кетет, бирөөсүнүн аты бекеринен бұрынчы эмес да, бұрын башталып биринчи күнү бир жагы түзүп кеткен. Концерт! Деп турат, bir малда бирөөсү өтүп баратып, жөн эле кармап туруп, бияктан концерт! Бу жерде Жәнібек Алқұлов деген жазуу Ныбек Кулов болуп калды. Концерт! Анан bir кемпир өтүп келет дагы, анан кетейин, шорпонун кагазы турган турбайбы? Кан тарагонго кагаз жок эле деп туруп, мээрди кармап туруп. Концерт. Анан кийин бирөөсү жүгүрүп келет. Деп мени көрөт. Degenime bolbay. Ay tüyt degen jolu bu nereden karab turup. Oşa bala bargan jaka men de bardım. Jatat. Бирок мен ага кап болбойм. Себеби дегенде ошол жака барган жигиттер да бар да турабы? Мындай көңүл салдыңар да. Адагы реклама. Анын үстүнө жок дегенде элиме ошол жагынан дагы пайда келтирип атканыма мен сыймыктуумун. Ал эми миң мертебе ыраазычылыгым, себеби дегенде менден да кыйын, менден да гений, менден да залкар адамдардын афишаларын жанында мен коллега болуп коурашып кошуна жатканыма миң мертебе тагдырыма ыраазымын.
Kayakta жүрөсүңөр? Kayakta жүрөсүңөр дейм. Neme? Abette. Abette. Saat kança oldu? 3 bol. 4. 4. Kançada çıktыңар abetке? 11'de ele. 11'de çıksаңар 4'ke чейин жүрөсүңөр ya. Mana men деле 10:30'da чыгып кетип 3:30'da келип калдым ya. Oşa gelsek siz jokken sana kayra var tüket koyaldı. Настроение жакшыбы? Жакшы. Бүгүн кино тартабыз билесиңер да? Билес. Так. Кана? Силер эчтекеде билбейт болсоңар керек. Билес. 4'ke чейин. Эмне жөнүндө тартабыз кино? Kaçan? Бүгүн кинону эмне жөнүндө тартабыз? Kinonu? Tehdit açsınç. Kinon ne cümle tadı? Ayt sen. Ben mi? Yemedi. Yemedi. Oşa da. Ne? Emne? Yemedi ağa. Bayağı da. Basmaçlar söndü. Basmaçlar? Uyutum. Koluna tayağı alıp bağırkan bolup ondan basmaç olup kalav ya. Sen aç. Mo, men be. Sen. Neme tigi? İştirilis ne mi istersen? O. Keretezin özün neymiske okşap durgan. Sen aç. Biz emine jönde kino tartasın. Neme? Reketler. Reketler jönde? Samatı reket. Reket. Hey, karagalaş jada kalsa biz emine jönde kino tartabız oşonda bilbeysiңер ya. 4'ke чейин жүрөсүңөр. Hey, bizdin kino degen bugün bola turgan kino tartılışı kinobuz süyü jönünde, süyü, про любовь. Süyü. Bugün üçöğüm jiri kayzın öyle. Kana, antemese mında kalabız. Süyü jönünde kino tartıp atkandayn, süyü degen emne ekeni bilip alıp oynamazak bolup ayt, bravo. Aytkala süyü degen emne? Sen ayt. Ben mi? Süyü degen emne oldu? Tehdit açsınç. Sen ayttı adam. Suyu yemedi. Suyu. Bayağı da öyle. Kayak. Kayıp. Sen aç. Suyu. Suyu ağa yeme. Любовь. İrek sen aç. Что такое любовь? Что такое любовь-то? Любовь — это жизнь, ага. Жизнь. Жада каза караш сүйүү эмне экенин билбейсиңер, ушунча актер болуп жүрүп, я. Сүйүү деген бул билесиңер эмне экенин? Сүйүү деген бул но элдин баары да билбейт, мынчы. Негизинен сүйүү деген бул сүйүү, барбы? Оңойлап тур. Ошондой. Geçen men aytkan. Сүйүү деле жыргап атабыздар. Кызыбыз жок кимди сүйөбүз, я. Мени сүйөсүңөрбү? Siz minde alасыз. Bana biyaktı kızlar koşasa. Булар болбойт. Кеңешкеле үчөөң бирөөң кыз болосуң, болла. Kız? Üçüğüstün biraz kız boş gerekti. Mına bolam da. Koşançı. Ана бери карачы. Прическа пайдат, миссы жакшы. Курсак бу не пойдет. Не пойдет. Не пойдет. Мунун эким төрөгөн аялдай болуп калат. Не пойдет. Бизге жашынака жаш кыз керек, 16-17-деги. Кана өкөн кеңешкеле. Anda mol bolsun. Ağa uşul simpatisi kız bolot. Butu uzun. Uzun болгону менен анын ири таттайдай болуп турбайбы, мындай болуп. Карачы арыктыгын. Мына режиссер кимдин көзү караш? Сен болосуң. Men mi? Жаш кыз болосуң. Ağa uşul tuğra. Qayerden yaşımın 30'a çıkmadım. Кыз деген кичинекей болсо эле кинодон билинбей калат. Той муну кызча кийинтире, кызча сагылат, ошону көрүп. Бар. Бабахан. Сен бияка кел. Каякта жүрөсүңөр? Tiyakta. Каякта, тиякта, я. Апай, tiyakta қолында. Ош базарда. Ош базарда? Суутуп коюп турбай ака. Абет ушак жакшы деген. 7 саат абет кыладым. Жок ага. Эми болуп калды ага, мындай дагы. Айтып берейин. Айт. Ороз айтып бүтпөдү эле. Анан тиги борочу дали оозун жаап жүрдү. Аны ачтыңарбы? Анан 5 сомдон 5 сомдон чыгарып оозун ачтырдым. Уят жок деп. Постоянно мени тиштеп алып кетип калды. Мен деле айтып койдуңар 10 сом деле чыгармакмын мен. Жок ага, мен деле айттым деген, ага деле айталы, ага деле деп айтам. Ал экөө көрө албайт, ал экөө мен. Ал экөнү жок кылыш керек болчу. Мен постоянно айтам да, ага деп. Бирин өлтүрүш керек, бирин кыз кылып коюш керек, ошо жүрөм. Ошондой болуш керек. Болет бар, айт, бол. Болбойт бар, болбойт бар. Эмне? Кыз кылып атат. Болбойт бар. Ага, чоткий кыз.
Hareket ne oldu? Ketat ağa. Bol. Ağay. Karısana. Ne? Oy. Korkup ketkenim var. Turma bir yaka. Tiyişme ey. Al. Samap al kız tiyişme öyle. Bir yakın turla. Korkup kettim men birinci ayarım ayaktan gelip kaldı bir yaka demiş. Tümüyle kopya. Buna kızdı taptık. Karaçı. Yemeğin bunday tart kolunu. Erkek. Bugünkü kinoda bir öngörü ölüşünger gerek. Gençlikle ölkön bir öngörüsün. Mına ölsün çağay, köp taşadı. Sen neyimden ne oluyor be? Hay, anı ançı jol öldürtürüyoruz ya. Öyle var, öyle turganlı olup kaldım. Yok, kaçın. Hay, anı garajdandık soğuşqa kaçsatasın, yemişler jön başka basmaçı öldü tağımına otup kinoa tartılır. Mına. Gönüp kalganda ölürsün. Al ölbeyt, sen ölürsün. Hop. Kuşun ölüsün. Koç bir kinodan ölüp koy. Sen süyün be. Sen bunu öldürürsün. Sen bunu öldürürsün. Emi süyü jönde olgandan keyin ölümde oluş gerek bolup atat. Düşünüp atasan Aa da. Sen bunu süyüyorsun. Sen anı jakşılı süybeysin, sen bunu süyüyorsun. Bunu süybeysin, sen bunu süybeysin. Ne olup kaldı? Ha, oşondaga mындай olup kaldı. Bul meni süyöt, men bunu süyöm, bul sizdi süyöt. Oşunday oldu ağa. Çoğunuz. Yok dende sağa at koyalı, kim ne de koyuyor seni? Attı mı? İyi. Gülçatay. Gülçatay. Annemizi Gülçatay mınday. Sen degen onu süybeysin. Bunu süybem kanış. Sen bunu süyüyorsun. Sen ökön bu sağa tiyişet, oşonda sen kızganasın dağı, bundan, bunu öldürüyorsun da. Kino baştalganda ele, senden baştalat. Uyunda jat çıgasın da eşke koy. Eşke çıkıp geleyim, kıstar burada tiyişip, kino girip. Hazır elim barlı, eşendik kaldı koy, bitele eşen. Anan keyin sen tigi çoğungustu görüp kalasın da jolunu alıp koyten. Görüp kalıyla, o yaşınakay kız ekenmiş mene bir bugün ez alayınçı dep. O çoğunguz dep. Bunu çıkarasın. Ökön gelip yaşınakay süylöşüp tiyişken özün bilesin da. Ana oşo mezgilde biz bir yaktan düng muzika örüp turasız uktun mu? Sen timile bunu onda oynap uktun mu? Buştan çağa kalıp bunday divijen emin uktun mu? Sen ökö oynap atkanda görüp kalasın dağı ah makaka dedin, ah kakaka, ah sabaka, naka dep öldürüp koyasın. Oldu kino erterek bitip kalıp. Pazar soğuğa. Yedi tok öldürüş gerek de oldu. Kızganığını bildiriş gerek. Şimdi görbe? Barlar. Amniyet kanday kılıp oynaştı özün öyle oylan olar. Barıptan öyle. Babakan. Yaşlı öldür. Так, мотор, дубль первый и пошел. Dün. Çoğungus. Ayvan var koy, düng de koydun. Gel ver, çoğungus. Kandaysın? Bayakıda ele. Gel oynayız. Öyle. Hoppe. Beni süygenmen oynadın. Ak makaka. Ak kakaka, ak sabaka. Ağay öldüm. Ağay öldü. Hem ne degen bunu ya? Sen emnele jirgip atasın ya? Düng dep koyasın, al degen muzika bir yaktan getir. Bas bebe. Sen erkeğe kendin bilinip kalıp atatay. Maydarak bas, çoyulup. Tüze emkeğini. Bir canak işit ol. Hey, makaka. Hey, sabaka. Ah makaka, kakaka. Naka dep koysun da. Ağa çıçkanda ölbeyt. Kişine multfilmge okşaştırdığın var joktun ya. Turma meneke. Uruşpayın.
Mına kıla. İndiski güne görüngөр mü? Көргөнбүз. Ya, mına süyü degen kayakta жатат, ha? Ya, baştan başlap ayağına çeyin süyü turab. Ошону элестетсеңер болот ya. Кийине башталганда мына сенде бир симпатичный жигит чыгат дагы мотоциклмен дырррр кетти бир тоонун башына барып тимеле природа зыкмыш. Ха, жикы десе нар жактан бир кыз чыга калып наркы тоонун башынан. Мычыка тумпака. Бийир башталды. Сүйүшүп алып кандай сонун кинолор тартышат. Ошону элестетсеңер болот я, жаштан койнуп. Жакшы ойногула, бар жөнөгөлө. Бабакам берген. Берген. Sen süygönün менен бирөө ойноп атат. Көрүп атасыңбы? Көрүп атам. Макака, сабака мынтип койбой. Мына жагы менен чап. Катыра уктуңбу? Кара кушка чапкын. Бир чапканда өлө тургандай болсун. Жөнө бар. Бол, эртерээк өлтүрсөң эртерээк тарайбыз. Болчу айланай. Так, мотор. Дубль второй пошел. Нет, мотоцикл айдап келбедим. Мотоциклден авария болду. Индийский кино. Таң баш. О, мужику, ой, мужику. Кандайсың? Кел ойнайсың. Көзсің ойнайсың. Meni süygönmen oynap atat. Ak makaka. Ak kakaka. Ak sabaka. Öl dağay. Turlam yaka. Kayaktagı indiski kino ya. Indiyada жүрөт бар ya. Ne indiski kino tartып атасың, каякта мота түшкөн. Мен айдап алып турам тырылдатып. Чоң кыз. Ne Indiyada жүрөсүң, бийлеп коесуң да, я Гүлчатай. Азыр 5 бармак кылып салайм азыр менен. Езип салайм я. Балахан. Сага эмне дедим эле мен я? Ахмак как. Акыркы жолу түшүндүрөмүн. Азыр жакшы аткарбасаң үчөөңдүн өзүм өлтүрөм деп кете берем, уктуңбу? Зачем индийский күнү Индиянын эмне кереги бар бизге? Биздин кыргыздын тоолору деле, биздин природа деле нормальный турабы? Я жайында бизде кандай сонун кыргыздын тоолору я? Булактар бүлк агып турса, мына баардык кыргыздар тоодон түшкөнбүз. Жап-жашыл кызгалдак, кып-кызыл кыздактар, жап-жашыл шибер чөптөр белчеден я. Чоң кыз сен жайкалып бүтүнө качып кетип атсаң, мына там селеп сага аркаңан жетпей кетип атса, бир убакта бир чөпкө чалынып калып, жыгылып калып, бул аркаңан үстүнөн курап түшүп, шибердин арасына көпкө чейин жок болуп кетсеңер. Ана сен кой кайтарып жүрүп анын көрүп калсаң, кыргызчылыгыны. Сүйгөнүң шибердин арасында жатат бирөө менен. Ахмак өлтүрүп сал да, болду ошондой бүтүрбөйлү. Жөнө эле бар. Бакам бергел. Бергел. Сенде жүрөк барбы? Бар. Сүйүү деген сезим барбы я? Бар. Муну көрдүңбү? Жана столова киргенде уурдап чыктым эле үйдө билка жок. Ушуну аласың. Айда читир дырка деген ушул да. Читир дырка кыласың, уктуңбу? Ах, макака десиң, ох, собака, ах, макака саязың. Муну эки чейин сайсаң нормально өлөт бош керек. Бе. Кыйнап эле сай өлтүрүп сал, уктуңбу? Ана образга кирсин эмне бир. Сени сүйгөнүң бир өөп атат, жыргап атат. Сүйгөнүң барбы сенин өзүң? Бар. Азыр мына репетиция кылып алчы. Шедемби? Ах, макака. Ах, какака. Ах, собака. Шуа ким өлөт я? Сен сүйгөнүң барбы татам мен сенин? Бар. Барбы? Ошонун бирөө менен өбүшүп ойноп атсам эмне кыласың? Ким өйүп атат? Тетиң өйүп атпай бир экен. Сени сүйгөнүң. Мени сүйгөнүм өйүп атабы? Ахмакака де. Ахмакака? Ушундай. Аккакака? Ах, сабака мен эмес. Жанаганы. Кете. Молодец, образдан чыкпа. Ылдыйраак, өйдөрөк сай эме. Орточоңго сай. Мына ичинде эле кетти да. Өх, өлтүрдү экен, чарчап да бүттүм. Так, мотор, дубль третий пошел.
Тоодон учу. Өзгөчө соолору кандай сонун кооз. Шибер чөптөрүн жайкалып турганыңыз. Ой. Тияк бир чоң кыз жүрөбү? Таштан ташка секирип. Бутуң ташка кырчылып калды. Кандайсың? Ай, акмактар, ай. Кел ойнайсыз. Энели. Дагы баягыда ойнайсың. Баягыдан Кеккес. Акмакакка! Аккакакка! Аксабакка! Ne kıldın? Hey, ne kıldın? Miner geçen saydım. Alıp ket, alıp ket. Hiç kimge göremez böyle alıp ket, alıp ket. Lan aktı yazıp oynayacak yaparım. Öldürüp saldın mı? Öldürdüm de öldürmedim. Beni suyu görmeye atsa. Azamat, buna kino jakşı tartıldı. Ne operatörler de jakşı tartıldı hoş gerek. Azamat, demin içine 5-10 yıl türmeye varıp geledin. Çay payını özüm girgizip duran tam eksameki. Aa, ben türmede yatışım gereken de. Sen tamak taşısın gereken de. Yok, ben seni koş öldürmem seni. Akmakakka! Hey, bana bak! Hey, mine mi lan? Hey, mine mi lan ya? Hey, mine diye mi lan? Uya tanrım ne olsun raydım balası hey. Hey, uşuntuk da saç çinine ceza mı? Hey, uşuntuk da ceza çinine mi? Öğretmenin başka demeyeceksen. Uya tanrım ne olsun raydım dese. Hey, okuçu mu lan, okuçu mu lan, okuçu. Tanrım ne olsun raydım dese. Hey, bunu karmak kalmasan alıp varın İskolga tavşır adam deyip kırmamak için. Ya tanrım olsun raydım dese. Men kanikulda жүргөндө эч жака чыкпай эле үйдө отурдum. Үйдө отурдum го. Hey, koçuda ne sürdün mü? Koçuda ne? Kaçan oturdun ey? Uşu sen oturasın mı bir yerde? Hey, baylap koysa da oturmaysın mı baylap koysa da? Eşeğe çıkmaya oturgan mı şey? Kaçan otursun lan sen, kaçan otursun lan? Ya tanrım olsun ayım dese. Oturganı mı şuydu? Анан атам менен апам менин туулган күнүмө өткөрөбүз дешти. Атам айтты, балдардын достору менен эле тууган урукту чакырып өткөрөлү десе, апам болбой койду. Болбой койду го. Болбой койду. Senin kanca çubuşun var ki çakır ötközüyoruz. Апам айтат, сен тууган уруңан эмне пайда алып кел дегенден башка эч нерсени билбейт. Андан көрө сенин начальнигиңи аялы менен менин начальнигим аялы жок эле достору менен чакырып өткөрүп коебуз дешти. Айтып койгон мен. Ya tanrım olsun ayım dese. Hey, okuçu. Uya tanrım olsun ayım. Анан мен туулган күнүмө атам начальник аялы менен апам начальник аялы жок келип, алып келген белектеринин бардыгын мага эле апам менен атама берип койду. Берип койду го. Ya үйгө алып келгенден кийин сеники эме кимдики? Киржи куч машинанын башын бурам бу. Uya tanrım olsun ayım dese. Okuçu. Öldürmeye kesin görüp kalганында. Анан түн жарым болгондо атам мас болуп кухняга кирип уктап калды. Уктап калдыңыз го? Качан уктап калдым? Шилекеңиз агып кетти го. Uyatandı oldu. Анан кийин атам уктап калгандан кийин апам начальниги апам менен бийлеп түшүп атып, апамы балаңын туулган күнүң менен куттуктайм деп раса өптү. Uy eşektin bana balası. Siz eşeksizdi.
Anan ertemenen bolganda atam mas bolup konoktordu uzatıp jatıp bosogoda tagılanıp jıgıl düştü. Kaçan jıgıl düştüm? Kosip idiniz koşun. Oşogo tagılanıp jıgıldınız da. Hey, berbat. Urastan. Berbat sen. Urazız da. Berbat sen. Urazız da. Atamdın bunu oldu. Bunu görsün kimle? Saçının kanı kılıçlarımda ben atamı yapamıyorum. Tuğal günümde kadar. Hey! Ya bunu get partkanı kılasın değil mi? Bayıl diye olgan tamamdır, bas verin. Yazmanın saçını başkadan. Ben alma. Bu karın bay neşeginde olgan atamdı nozulay. Başın bile mondur, bunu öyle var mı atamdı? Can! Saçının ya. Benim papam benim papam popam ne papam ne çakaydın be? 7. klasda okup atandın Ozduray'ın. Papam degen sözlü yazgandı bilbek. 5. klasda okudum koy. Alo 5'te okuysun mu 7'de okuysun? Hey, orada bilişim gerekti. Yaz. Benim popam kanikul uçurumda beni eriştip alıp kinoga, parkka alıp baratacak. Pivoga. Benim popam ömründe arak içken emez sevecek. Kusu yegenim. Benim popam da. Benim popam voo devcek var. Çıplakta da hoş be. Barmağınızı süre tartıp koyma. Tanrı ne olsun rahmet. Apamın naşenlik öpkenindeki cezayı mı? Tanrım konu! Какой народ? Такой свободный народ. Такой город я никогда не видел. Как это я не видел этого города? Это на мою голову горы. Как я сказал Генасвала. Верно сказал, говори дальше. Первый раз приехал, что поздравляют вашего Манаса. Он хороший человек, на свете 2 человека хорошие. Один он, второй я. Третий человека не считается. Но зато я его уважаю. У нас в Грузии такой... Я назвал. Бичо, зачем ты туда ходишь, а? Уважай. Из Грузии, солнечной Грузии приехал. У нас есть такой обычай. Приехал в гости, тост говори. Приехал в гости, тоже тост говори. Я вам такой тост скажу. Как я? Генасвала. Ты некрасивый, но я спрашиваю, как? Летит 2 воробья. Один спрашивает, откуда летишь, браток? Второй воробей отвечает, с запада. Ну и как у вас там? Плохо, браток. Жрать нечего. На полях все чисто убирает, да чисто убирает. Ни гроша не оставляет. Как у вас на востоке? Отвечает второй воробей. Жри сколько хочешь. И что хочешь. На полях полурожай останется. Некому убирать.
А зачем ты летишь тогда на запад? Что ты там потерял? Чтобы свободно почирикать. Мы этот тост выпьем за то, что хорошо кушали и почирикали свободно. Похлопаем, товарищи. О, спасибо, спасибо. Генас Вале. Давайте споем о дружбе. Гогидзе. Я так соскучился, понимаешь, да, Генас Вале? Подожди меня, послушай. Я специально приехала с самой Грузии, понимаешь? Ты помнишь нашу песню «Гордость»? Как хорошо споем. Генас Вале, как ты работаешь там? Там я хорошо. Что ты привез? Я привез лимон. У тебя машина есть? Есть. Какая машина? Запорож. О, совсем дорогая машина. Сколько лет работал? 5 лет работал, купил. Совсем дорогая машина. Вот я еле год поработал, Мерседес купил еле. У тебя совсем дорогая машина. Дорогая. И хотел я поздравить этого маласа. Спасибо. Он хороший человек. Конечно, Генас Вале. Еще раз поем. Ayal alat dese ayal ala oturum da. Bunu o yerge başına elle at tepken de. Nigal olan. Şu adır ajraşıp kettik de, ajraşıp tura geldi de. Şu jakşılı ayal bolçu. Maga jakpagаны жанагы каякта жүрөсүң деген сөз жакпай берет. Качан болсо эле каякта жүрөсүң дейбиз. Ошол сөз үчүн айдабайт. Андан кийин бир кызга жолугуп калды. Bir үйгө барып калсам эле, мойтою эле кухняда унчукпай эле чай куюп бере жүрөт. Бою да кичинекей экен мага. Чоңгуз тааныша албайлыбы? Десем деле унчукпайт. Чоңгуз каякта жашайсың десем дагы унчукпайт. Жүрбөйсүң кино коралы десем деле унчукпайт. Уял жак кыз турбайбы? Аябай тартынчаак турбайбы? Мага турмушка чыкпайсыңбы десем дагы эле унчукпайт. Анан баягы молчание знак согласия деп ала качып барып албаймынбы? 3 айдан кийин билип атпаймынбы? Түзүк экен да. Мына о жерге ат тепкен да, ат. Эшек тагып тепкен. Мына отурабыз. Жерип бүттүм. Үйдө жанымда отурса да жалгыз отургандаймын да. Жок, эч ким жок. Кечинде сөздөшкөндө сүйлөшө албай калып атабыз. Чай алып кел деп айтыш үчүн окуусунан үйүнө алып барып жарыкка барып түшүндүрүп, кайра сүйлөп келип чай алдырып келиш керек болот. Кийин кандай болот?
ötüp atam. Balдар törölüp kalsa jakында. Alar menen деле жарык барып сүйлөшүп жүрөм. Turmuş ne kılsam ya, ajraşsam. Dağ ürüne jolup kalıp anası düle bolup kalıp kalebesem. Korkmam ajraşkandan da. Kadalanıp. Birincisini ayda koysam bolmabı. Kayakta жүрөсүң dese, biyakta жүрөм деп шылтоо таапка жүрө берме экен. Ha, mına bak. Ha. Beğendim. Janagında kurtaklar olup üstüne giyiz falan. Oşa ne üstüne giyiz? En çok ben öyle dedim. Üstüne giyiz. Yok degende çay yap gel, çay içelim. Çay yap gel. Çay alıp gel. İçelik çoğu. Başkanım neden kalacak? Bu çay yap gelgen sene tuş koymayalım. Nasıra gitmeye kalak nasıl yani? Bu açı düşündürüp çay yap gelgen sene tuş koyalım. Hayır ucumuzu çündürmezden de vakti var etmezden. İşe de var. Ucunu da sevdir dayarsana. Arkasından tuttu at bir ölçüleri kokar bu kadar. Hiç izlemez. Çaylak kadar söyle koyuyor. Ve dost. Aslında vardı ve söyledik. Meme mençik. Görüldü ki. Boldu rahatla. Boş. Yok degende kayakta жүрдүм деп айтып койсо да жакшы экен. Так, evet. Tanrısı burcu. Tak. Tanışkım gerek. Boyum 1.60, belim içke. Maşinası, üyü, banyası var, jigitke turmuşka çıkarır. Köptemek tuğuna görmeye de. Banyanı basın durup mene tuğuna. Tak. Reklama. Ne dedi? Пропала собака, сука. Oşan için çok gitti de. Ne dedi? Görgöndü, söylögöndü, söyletti.
Yok. Oho. Telefon çalış gerek. Telefonu da ver. 25 30 43. Alo. Alo. Ya da bana vermeyin. O geçip var. Kırgız. Salam aleyküm. Men janagı iyi reklama boyunca bu süylögöndө süйлөтөм жазып турган iyi o gelseniz o gerek болот келебеңиз анан сүйлөшөбүз калган o адрес рабочий городок Маликова 67 iyi gelin рахмат gelip süйлөтүп koysa birinci yol Selamünaleyküm gelin biz başka biröner bilen uçraşpayız kanday salamatlar inşallah amin oldu emne olup gitti men üylöndüm hele İyi men de üylöndüm anan eme ayalım süylöp ekan tarınıp kalsa gerek var uruştun bile yok iyi bilmem unçukpaydı korkak olsa başından ele unçukpaydı 2-3 günden beri unçukpaydı başından ele unçukpaydı beni algandan beri anda süylöp ettirmeydi duduk durmaydı bilmem oşonu bir eme alıp verseniz üylöngönü 3-3 ay oldu atın sırayında yatam iyi attım bilmem. Tanışırsalıksın. Yok. Hayır lan anlakattı çocuklarını. Tanışmayla çocuklarını çıkmayla ıntımak söyle. Familyası kim? Ben kalktan bile nasıl bilmesem familyası. Ya ellallah. Hayırda kendimden bilmiyor musun? Hem ne göçüdüz yapkan be gel. Göçüdüz tanıştın da. O şunu bir darlap bir Emi bistemem de barıp jarlagandan keyin ölüp kalganlar da olur da. Ha meni al ölbeyt, arık sızalkay. Ölse de neydi? Neydi? Uşun. Sozum bir jakşına ayalım bar turvay. İyi anda siz alıp getiniz olsun kaçar. Bana jakmadın. Bir jakma oynadım da ekin. Biz de bilmem mi? Tuvasa level olsa süylötücü jaklarımız var. Kıyınrak olat ko. Yemi süylöşeriz kalgan. Süylötmez. Ya inşallah. Hayda. Ya kukunyadan süylötüz. İspanya'dan süylötüz. Birinci kukunyadan süylötayla İspanya'dan he. Birinci. İnşallah. Bugün yatağısı bitti. Yarımına sıra silettim. O şu yarımına cedet daha. Silet koydum. Silettim hem sakın. Kapıdan gelişince. Rahmat asakam. Rahmat. Biz kol menen almayız. Meyli. Baktınız yaşarınızda, bol söz vant edip durun. Rahmat asakam. Ayalım. Yine çift algı. Gel tanışayla.
Ne de öyle geçti bak. Altın surağın kızı üstüme etip bak. Ya ne değilsin? Hayır ben diyor. Şaşmayın. Geliyorum çay oldu eski bir şey bilse de ben diye böyle aman eller olsun çımım yok diye başladım oynayacağım. Eller olsun bana haber var diye başladım o tamamen adam bana bir gün haber böyle. Digimlerle bakın hemen diyor. Ne sayfam yok kulağım jaksı koyduğuna kadar o tamamen benim. Eller olsun jaksı olmalı bir hiç yaşamasın için olur. Bundan başka başka şeyleri yok en açık ne biliyorsun? 2 minut düşünce nerede tren gidiyor diyor türlü olur mu? Ne de bile tasın ayetçileri jakşılap koyup çıkar. Ay lan ay. Bir cumadan beri gün tündü ve biliyorlar. Neyim gibi değil mi? Mutlaka söyleyeceğim şeyler. Koy bana. Yemeğe ısmark edeyim. Evet, yanıma 5. Olsun. Alo. O selamünaleyküm Baykan. Ben bayağı ayağım şöyle tersi degen neymiş o? Gerek olur da sayra gelin. O hatun suyla da planka bir cayla çıkasın. Ya. Çayna var ya hatun suyla da. Gelin. O iyi suyla şöyle. Rahmat. Selamünaleyküm. Gelin. Aleyküm assalam. Ya inşallah. Qanday hayalınız demdi gülücürü? Tez yatasızlar be. Жақсы. Emniyesi jakşı eken. Jana süylögön ayayla. Köngülüңüzge jaktı mı? Kayaktan jaksın. Tınbay süylöp atar, tündö da süylöp atar. Ay planın tolturuş kerek da bundağı. Asakal oşonun kişine mınday jaylap koysa bolboyu. Sporasa mer jok. Baya katı süylöy tokşuydu. Tez süylöp atar dayı. Men ünü katı okşuydu atpayım ben. Ya ünü dele narman ne kadar atıyor? Gelin kaçta verken kaldı. Gökürden ne tamam bir koydu başına geç kaldı. Gelin gelin geldim bunu diye adam oturdu geldi. O sen kaya oturdular ve daha sonra gelmedin mi? Ay lan men şunu söylettim. Ya bu sizni söyletir. Kuşum. Siz ketgenden beri toktavayada. Hazır kukunyada da söyle o da sözünce. Yemin bunu toktatışkıyım, zapçası çok bizde. Asakal, bir söyletkenden keyin kayra orduna keltirip ele koyamız. Çok mu kıyın. İspanya'ya gitsin çıkıp koymasın abi. Aynen özün ele buyurursun. Ha, bir ele yolu var, o şoka gömbeseniz bolboyt, meyiniz kakılıp alataylanayım. Kanday yol ken? Sizde dile kılış gerek. Meni dile kılıp koş gerek be. Ha, koyamız. Ya men dile kılıp bozarlayım. Anla göre bunu ünün çıkarma koş gerek de. Ünün çıkarma koştun, öldürüyorum oğlum. Yemi, bilmem mi aksakaldım ben? Dile kılganda bolboyt ko? Meyli. Kapı olmayız mı? Yok kapı olmayız. Oturun.
başlayın.